IESU iloa no finanga lo le alii. IESU apule faatasi maoe. Na e foa I mai, na e whaia mea uma, o oio lei unga. Ia vini a oe, e whaababau. O se vivia se oi, awana e whaia.
Le tolo mātou tama, ua mātou I loa, ua mātou talitonu, mātou te vivi a te oilo, mātou atua e whaavavau. Mātou te manatua la ua fio tamau te imi uma māso umono mātou o lau ai te tau. Mono mea le vi inga ia te oe, to turi turi vai uma o laulau whaiva uma I ta pua ia te oe. Ngana uma, ta pua ia te oe le atua e pa ia e le lei e alofa e matango fie. E whaavavau lava loa lofa o le atua na lavi ai mai le tangata ina ua alofa o ia I le lalolangi. O e fua I meilo walo pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatutua ia te ia maua le ola e whaavavau. Le nei tu la tamau o mātou o mai, malo nuu, malo ainga, o lau whanau, o mafuta mai le nei I tu la mātou te whaamalosi le tasi. I lau a fionga tamai le mātou sauninga. Tu atu I o luma. Ta tala o mātou mata whaale anganga, ta tala o mātou loto, ta tala o mātou manatu tamai o mātou langona oe. I o mātou langona lo leo ai awa lava o le tangata. I o mātou wa aia oe ai awa lava o se isi tamai. I a maua lunga lo vi inga, wha fo I le vi inga le suafo o Iesu Keriso. Wa ole ma wala awa tuai nei. Amene ma mene. Whaatalo whaatu sa moa maloro soifua. Ia palangi ma mai si tātou watunu. Ia mafuta mai foi. Nā whai o leo wa e a whea. Ia le KLM Life Ministry. I le nei foi tu la. Tātou te whai sauninga whaatasi. Whai foi le mo se avanoa e te ngai e tuai I le totonu o tapua inga te tasi. Alo te tala le te leo avanoa. Tātou tu e mafuta ai totonu o e kalesia mafuta ai le whanau o le tua. Le upa tu spa ia fumai aua ni o tātou tu ua le mafuta futa whaatasi lono winga. Se taun tātou o tātou tapua I le tua. Ai a whai le mo se avanoa. O le fo e mafuta mai pena e alu fo I le lotu de nei haso. Ia leo wa e mafuta mai I nei a uli e whanga ina lo manganga I sesi fo I wha amalo si au. Kuso le sa e tau mafa wha le anganga le lape sa ai sau mit. A le la e t-shirt mai. E la e t-shirt mai I le tātou ploka la me wha talo whātu sofa manu malo Iesu Keriso. Kevin Uluiva le nei. Pea wheo le whato a e a whia lunga lau pepa nei. O te loto te lo I tātou lea ua moa le hawa noa e anga I tutonu o whatawhai taulanga. Ia nā lau wa ave au tau taulanga I lea tua. Mai tono tau tapua inga. A whai fo I o nae e tele I alu le lotu ai, whamalusia. Mai, a vela kaulanga tisto e kalesia ngā. Wenga le lau talu whamanuia le tua e lau taulanga. Amen. Hallelujah. Le tua mātou ta mā whamanuia I taulanga alo nu o la whanau I la tau fo I whai taulanga I tutono o lo whale. Whamanuia la o fio I la tau fo I whai taulanga mai I tutono le ngā wenga nei. Tama whamanuia ia te I la tau a o lo ua tua e wha ato o toa ia te I la tau o mea mātiti vai. Tama whaatau nu o lau upu whamanuia ia te I la tau o e walafu o la tu se leni. Ma whamanuia mai le ministry nei tama leo te whaafo I le vi inga I la o fio te talo I la o fio te talo la tau mata. Mo la tau loto. Ia whaapiona la ngona lau upu whaafo I le vi inga le suafo o Iesu Keriso. Wala au o tuai nei. Amene ma amene. Whamanuina le suafo Iesu e iniso I la tau o whaapiona whai pā anga mai le Kevin Life Ministry. Ia po ua la tau fōa I fo ia ni se leni e whasoasoani ai I leo nei tangata. Ia o nisi ua message mai whamai wako I whaakausau puru kamu la ngai ki ngai ngā whai kako pai postari whaafitai le tua whamanuia le tua ia te o tau. Ia pe a whai o tuufo I le atua I o tau loto. Te whamanuia mai. Ia, I lo nei tangata. Ia, ma le ministry nei. Whaafo I le vi inga I le atua. O le nei sa. Te lolo whanga solo tātou plokalame I le aso lua. Aso tofi. Ia, ma tātou a o onga. Ia, ele tatonunga. Lo whaapena whaamalo si au lau savalinga whaaleanganga. E ao o na e tau mawha si mea ai pāleni. Amen. Tau mawha I se mea ai ho I le tala whia ngai le lei. Ia mo lou soifua malo loina. Ia ea. O soifua malo loina lau tau sami le aso le vaiaso. Te loa makua I ke le also sia na ua e nofo ma outou nei taimi. O le keminge ua amakanga kusi au launga. Via le tua. Amen. O le aso sale nei. Ua o fia tala noa I le. Se tasi o vaenga ua. Wa tu ele tu ele nei tai au I lo roto. Ele aveo Iesu ma li I lo wola mo lo soifua. Amen. Hallelujah. Ai tātou tele I o atu ile. Ele tātou mata upu. E se foi upu na nei lava ile. Ai le I foi ele tātou plokalame. Se tasi o wafi o ngā le tu o
o masau le loto, e la fio ngā le tō whai mai. O le mea lea, o te tau mawhai ai iau. Ina ia maua e au le loto fuatia hifo e le lei I le atua a toa matangata e le au noa. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and man. New Living Translation. New Living Translation. Because of this, I always try to maintain a clear conscience before God and all people. No tala no mua I tato Bible study o whapea atu o whaalongona feelings o le leo lo tino. O reasoning o le leo o lo mafofau. O lo conscious o le leo lo wanganga. Po le tangata lilo po le loto fuatia ifo. Fa mai le fiong pa ia le tu fa mai o le mea lea o te tau mawhai ai ina ia maua e au le loto fuatia ifo e le lei I le atua a toa ma tangata. Amen. O le tū lea maleanga so se tangata kirisiano lava so se ata li o le atua o whaalongolongo mai. A ta ita ia o e le anganga o le atua fa mai. Because of this, I always try to maintain a clear conscience. Ia vaai le loto fuatia ifo le nā, ia mamalo loto fuatia ifo I le vā o oe ma le atua, ma le vā o oe matangata, mea nai ala ino whai atu le telo teimi, si aki lo loto. Po e ti ngai se tangata, lono winga a e ti ngai lo usua tangata, o lono wingo lea, e le o mama le conscious. Amen. Pe le o mama le leo le nai tutonu. Le leo lo wanganga. Famai la ia. Famai ia faa mama le leo le na. Le va o oe ma le atua. Mea nai alai ona e ola. Tau ma fai te ola. Ma a vea Iesu ma li im FAAOLA. Ia aua ne I pala pala le conscious le na. Amen. We va ailo conscious na a ona ina e angasala. E alo luau e le fia kalango I le atua. Aisea. O lau e fio cutie. Aisea. Ona foi o lau e le conscious na ua le mama. Amen. Le wa amatana fai le valengi. Wa ele fi kakalo e. Ma ele fi kakalo e kusipa I aisea. Ono lau amata ona pala pala le conscious. Le tangata lilo na I tutonu. Amen. Mea nai ta ua I fa mai o tala tusipa ia fa mai e wa. Fa mai ina ia. Fa mai lea o te tau mawhai ia iau. For my, because of this, I always try to maintain. Lono winga, tau mawhai o le aso, ma le aso, e te tau ona e wa aisi aki lo roto. O ise seo e ti ngai, wha maa ngalo, wai le mo se whalawa. Amen. I le mo ise kako mea e le kurengi, po le a lava, o ai lava e te ti ngai ai. Teiloa, si aki lo roto. Amen. Ia mamalo loto I lumo le atua e ala I lo wa, o la mama I lumo le atua. Wa a e angasala, e leo mama o lua lumo le atua, e leo mama fu ilalo conscious. Right? Ai aho ona e ola mamai lumo le tua, fa apea fu I matangata. Fa mangalo. Amen. Fa mangalo. e te sa o loto ai. Amen. Wa fu ola e ola fia les kangaka, a ole ngei lava ola e polonga I oia. Fa mamala le lea, lo loto fu tia I fo I le va o oe ma le tua. O le va o oe matangata. Amen. Hallelujah. So, o te, ela no ufita no I vahenga na. Ono le ala hanga ika e tutatu tatanoanga I le. O e mana tua le. Le o tara no I si vahenga. O te le tara noa le mata upu le o le lordship. O Iesu I lo wolanga. So ela tusi ale lua korinito. Lona mata upu e tolu. Foi upu se fuma le valu. Mo lo ava no fai tau o le context a tō le tusi. Nara foi upu se fuma le valu foi mai. O I tātou uma, o loo wa ai tātou I le pupula o le alii, e peisea I o se wha ata ma o tātou mata, e le ufitia ua li ua ai I tātou ua fōlinga I ai nei le pupula, e o I le pupula wha apei ona mai le alii le anganga. Tia watu wha peritani e tau manino le mai ai. Mai, but I'll read the New Living Translation. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image.
Amen. For mai ole a. For mai ua liu ai I tātou ua fōlinga iai, fōlinga I le pupula. I le pupula o le ali. Amen. Au whate ta inga. O le masina ma le la. E mafua o na mumu mai le masina. E le o se mumu o le masina. Ai ole a. O le malama o le la. La e reflect mai le masina. Le alina malama le masina le po. Amen. O le mea na le tau vali mai I ai. E paulo I. Le pupula mai o le malama o Iesu I ate oe. E ala I ona pupula oe. E ala I ona malama oe ma manino oe ma foi. Ma shine mai lo ola whaaleanga. Asea. Ona o Iesu la ea. E mafua la ona mau le masina le malama o le la. Ona o lai whaasanga atu le la I le sipiko. Whaasanga atu le. O lai whaasanga. Mea la ngai ala I ona toi reflect mai lea. Le malama o le masina. Right? Whaapena fo I la. Le mele tau vali me le apostolo I. Ina ia mawhai. Ona tātou fōlinga ia Iesu. O le aunga la mara whaamoe mora tātou o langa. O le ola I peo keriso. Amen. Hallelujah. E te lo le, e ile. E te lo o afo. Le upu fo le whaapea mai e ti ngā le mea moni. Amen. Tono lua Timoteo e whawhi upu tolu fo mai awa e o yono pō lātou te le mawhawhai ai ona ta lia o le mataha upu e o lai. Ai tusa mo lātou lava tu ina nau, lātou te whaapoto ai e o ao mo I lātou, ina ua wheu o lātou talinga. Amen. O le o tātou iei le vai teimi le nei, o na o tala lava, na o tala lava tu ina atu, fo ile le whaafia ai a oe. O pei o na o launga ma upu, fo ile le e whaamalusi au ai oe. Au se se toi whai atu ia te oe o le anga sala na te whaia. Tu o le anga sala. Amen. Wa feu wai kalinga. Amen. Au pe o manga ia la unga fo ie. Fai atu ia te oi mo la ta vale verse 4 ia ngisi o kelo polo misi. It's good. O blessings ale atua. Amen. O le tele la tangata. E pe ala unga ku fa mo lunga wo kekeva. Ala unga ku lang sala wo kekeva. O le la unga na la ve ia oi. Amen. So e ira tala na fa pe e ti ngale me money. Yes, sometimes e sa o ti ngale mea moni. Ai le mawhaina sui ai o le mea moni. Na o le mea moni ai whasa alo toa oi. E ti ngala. Amen. But it set you free. Amen. Amen. E ti ngā. Ai whasa alo toa mai ei oi. Toa tūrai li tusile le lua kore ni tōro na mta upes fu tolu. Amen. Tato ho pea siasi e fiong pa ia lea toa. E mai se, whaamalusi au mo I tātou fo mai, I nā tofo ia outou ia te outou, po ua outou I le whaatuatua, I nā su e fo ia te outou, pe tau te lei loa ea o outou loto, o I to tonu ia te outou o Iesu Keriso, pe a whai ua le pepelo outou. Whai mai le tala a paulo I fo mai, I outou su e po o lai tau te whai, pe sa o ngai ko ke whaakua. For mai to put you in a test, everything na ia te oi. Tango e test oi. Po o sa o ngai ke whaola inga mongi pele ai. O le winga na tala paulo. Fa mai, I nā tofo ia outou, I a te outou, po ua outou I le whaatua, I nā su e fo ia I a te outou, pe tau te lei loa ea o outou loto, ua I to tonu I a te outou o Iesu Keriso, pe a whai ua le pepelo outou. Wa onga ia tātou te whaalongolongo ai. Fa mai le tala paulo. O le mea le so se kirisiano lava. E te tau lava ona tātou sue. Ma tātou whaamau lalo. Sue ngei whaamau lalo ngei. Ai sea. Ona fo I tātou te iloa mea fo I le aso me le aso. O la lava nga lue le anganga o le atua. Ea o mai a te tātou. O le mea la nai alai ona. A I lolo se mea nei wa e se. Whaamau lalo nei. Lai fa martala tu spa ia te tango tofo. Test. Put you on a test. Pe sa o ngai ki whaakua pele ai. I loku. Ai kua nunga le test. Ene ke nio whaakua. I ke ua e mai mauro marosi. Ai kua ai nunga le afoi. I nunga le test. E makua ai ova pau ngā oi. Amen. Ele o pasi oi. E mafu. Mea nara tala. Por tōna whaperitania.
for my examine yourself has to whether you are in the faith. Test yourself. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Amen. A fai te le e a foi o ngai ke au nga ai uma fonga test o kunga oe e a foi ele o tu tonu Yesu ya te oe. Nga la e fei o loe. Amen. Ale ke whaanongo longo e ka kola unga mga ko Bible study. O lea mela nau te fieta la noa ai. O leo te fieta la noa i la fo le tofo ino oe. Ele tofo ino oe. E ta tahu ona e loa. Ona o tele ina whaina ia I Kirisiano le teimi le nei. Si a wakusi o ka mai vaenga le I kukuaku o ka whakafa. A tonu o le tato mta upu lea. A tonu o le e whaalongo pia kau mawharka ko maka upu in terms o le a foi. O le tala noa sa o atu. O le vaenga na pule o ia manga lua le nganga o le atu e te oi. O le teimi le nei. Au tato whaitau I le amatanga o le e kale si e tutonu tusi a ngaruenga. Tusa pe atu ula tātou le test. Right? Mai le fiongo pa ia le atua. Tātou tāngofi au mai le e ka le sia leo wa iei le teimi le nei. Ma mea lai fai le teimi nei. Tātou tāngofi au mai le tusi a ngā ruenga le ngalua le nganga o le atua. Ngā kakāngofi le ko upea. Pe kai kukusa. Makua e sea. Makua vala I singi. Ese a mea o apostolo nga fai. Ese mea nga wha mawhala o apostolo. Ese ale mea ua focus e ka le sia le teimi nei. O le whaafita au no tangata Kirisiano. O le ola wha tusa. Tama voi lelo le luatu le falsa le a luaku o le whainga le loku lea. Ngō mai rola ia whai o le mga ko la kou yo. Pea o le mea sao lea. Tusa wo fua lato ngā ruenga ma mea lato te whaia I mea na lato wa aisi o whai. Ai le fuaina lo lato ora Kirisiano. I lunga la fiongo pa ia le atua. Wa ole mea le walai ona maua lalo le ola wha Kirisiano. Ona ua fua e leisi Kirisiano lona ola I lesi Kirisiano whateta inga. A latu lesi, whato aluatua lesi kongo farsa. E la kunga o ka ngaka I o lai loloku. A lai ola I le angasala. A o lau ka ua Kirisiano. Ona wha apea la I o tangata le walaku. O sa onga la lea. E mawhaianga avea o Kirisiano. Ai pulea o le o langa te o lai. Ono lea, o la ua la tu whaatusa tu solo no langa I lo lolesi. Right? Ona la o le tu langa le na, wa lai ona pa ula tato wola wha Kirisiano. O tato watu muli, I mea lai whai eisi. Peo no whai atu. Ke lor tala Yesu. Tono mata Yesu lima su whana, fo mai tu pea I lato, e tau waso I lato, e ta ia, o tau waso, fo mai a whai ta ia, tau waso, te kau waso, lai me tupu, pa ule omo, pa ule lua. O tala na Yesu. Amen. A tato atula, ona o le tasi leo vaenga ya o ona. To mua tu sia mata yo. Vali a kako maka upu wai, e le lea vali o tato wata mala fingo pa ia le atua. Mata yo no mata upu wai. Ma te yolo no bata upo e fitu. Fa upo sfuma tolu ma sfuma fa. Amen. Suma tolu ma sfuma fa foi mai. Ia o tolu watu I fai to toa va piapi a wa e va tele le fai to toa e lau tele fo I le ala e tau watu I le malaya. E toa tele fo I la to o e ui atu ai. A wa e va piapi le fai to toa e lau I titi fo I le ala e tau watu I le ola. E toa I titi fo I la to o e maua. Fa ale fia kele e ka le sia matangata Kirisiano le taimi nei I ko inga foi upu yo tusi pa ia. Amen. Ai, le fionga pa ia le atua. Amen. E le mawhai ono o suia, le fionga pa ia le atua. O leo o umona wha apupula mai e Yesu I se vaenga le wha mai. E va, wha mai, wha mai o touru watu I le whai tuto a va piapi rongo inga va iti. A wa e va tele le fai tutoa, e lau tele fo I le ala, e tau watu I le malaia. Amen. O le ola la wha Kirisiano. O le iai le tato wali. Le la tato watu wa tala noa. Le mea ta o le lordship. Pe monia o Yesu lo wali I molo FAAOLA. Amen.
Foi mai la ia lunga atu foi upu e lua tasi ma lua. Foi mai. E le sa o atu i le malo o le langi. E le o se upu a Kevin. Ma ele i faia fo i Jesu le tala lea. Tau no na fa atu mo i tu spaia. No. Foi mai le tala a le atua o Jesu foi mai. E le sa o atu i le malo o le langi i la tu uma. O e foi mai a te au le ali ie. Na o le na te faia le fina ngalo o lo tama o i le langi. E to a tele la tau te fai mai a te au i le aso le ali ie, ma tau te le i perofetane e i lo ingoa, o lo ingoa fo ina ma tau tulia ai te moni, o lo ingoa fo ina ma tau fai ai va venga i tele. A e fai tau mai i tutonu i, ele o kala ngoi kangaka vo ile kuku e o ka fala wala malam pur kamu ma le sanga me o fai, o lai tala no i tangata kirisiano. Amen. O lai tala no i tangata lo lotu. O le mea leo te fia tala noa hai. Si i vali mua to si lea. Na ua eva ai mai. O le te watua. Tau vali atu le atale ina ia e loa le taha ua o le aveo Iesu maali im FAAOLA. O nei faisina ma mafo ma taha upune. Oi. E fai ona o kama ia. E kalangoa sao mai ia. E pay o correction. Ma tua folo upo tu spa ia fo mai o le afionga le atua ea o a ia fa atonu. I le ami o tonu. E le ngata lana o a oi. E hifon mea ta o le a o ai. Amen. O le se fia o ai musu e o ai. O le ala. E pio se o inga tatou malava. Amen. Tatou vai yaso. Lai tatou te o au. Ar kemingi. Le la a o ai mai. Le nganga o le atua. Amen. Correct tatou. Tu tatou te tono le mea. Io tatou i loa. O Iesu lo tatou. Li ima lo tatou FAAOLA. Le lala a tu tatou i le test. Pe sa o lai. Sa o pe moni la o Iesu le FAAOLA. Pe nga onga fai mai a le ali ie. Amen. E tu tono le tusia Luka. Luka lo na mata upo e ono. Amen. Foi upo e wha ono. Amen. Whaono. Foi upe whaono. Sea ele mea e tā ua hai au e o tau leali ie ai tau te le whaia mea o te whaia tuai. O wheta lainga Iesu, la toi whai tau watu whamai. Sea ele mea e tā ua hai au e o tau leali ie whaama mafa. Ai tau te le whaia mea o te whaia tuai. Ai se atu te whai mai ai, leali ie, ai ko ke le whaia le mea lai whai mai ai Iesu. Amen. Tā ua ia tatu sooro le whai tau mai, o se sau ia te au ma whaalongo ia upu ma whaia e ia, o te whailo atu ia te outou le ua tusa i ai o ia, e tusa ia ma le tangata ua whailo na whale, ua ia eli maua lalo, ua tuu le whaavai i lunga o le papa, o na sau ai lea o le tafe, ua whawhati mai le vai tafe i lea whale, ua le mangao yo i ai lava, a wā ua whaavaina i lunga o le papa, a o le whaalongo ai le whaia e tusa ia maltangata ua whailo na whale i lunga o le ele, e le aiso na whaavai ua whawhati mai i ai le vaitafe o na paulo lea o na matua nuti palahina lea o lea whale. A e whaitau atu i le amatanga lava, tasi ale me ese ai le tangata na whailo na whale i lunga o le papa, ma le tangata na whailo na whale i lunga o le a. O le tangata na whau le whale lunga le papa, na ia whaia le upu. O le whaatu sanga na, a whaia te whaia le upu a le atua, o lala e whau lo whale lunga le papa. Amen. Whabaritala Iesu na te whaatu sa ai le tangata i lea, e whau lo na whale lunga le papa, o le tangata na te whaia le upu. Whamero le tala Iesu, ai se atu te whai mai ai leali ie, ai tau te le whaia mea o te whaia tuai. Tātou umalava ia, lunga o le Kevin Life Ministry Bible Study. Ai se a tātou te wala au i leali ie, o le fesili, o le test. A tu ula o i lunga o e whaia le fina ngalo o leali. O le ala sautati. Amen. Hallelujah. Tātou atu le Roma. Ai tātou te le i o le Roma. E ile tusi e te mana o te tango mo moe whaamatala le upu ke risiano, ma le upu so. Christians and disciple.
I to tonu le tuspa ia. E le I whaonga ina Iesu le upu Christian. Okay? E le I whaonga ina Iesu le upu kerisiano. I to tonu le whenga inga fau le tuspa ia a toa le whenga inga fau na le whaatolu lava na tā ua le upu Christians. Na le whaatolu. Ai ova ma le lua se lau le whaonga ina le upu disciple I to tonu le whenga inga fau alone. Le upu disciple. So. Amen. I to tonu la, I tato ole tusia ngā luenga. Ngā luenga lona mata upu sfulma tasi. Ole taimi mua lava le na tā ua le upu Christian I to tonu le tuspa ia. Ngā luenga sfulma tasi o lona mata upu lua ono. Lau tonga vatse wha avau le tusfa mai. Wana maua o ia, ona au maia lea o ia I Antioka, ua le whaatasi ma le ekalesia wa atoa le tausanga ma o atu I tangata e toa tele lava na ulu wa I ngoa foi le au soo o kerisiano I Antioka. O le inoa Christian po o kerisiano, Christian le tonu, na wha ingoa I tangata wha pau tangata o le atua. It's a name from the heathens. O la atou ia, na la atou wha ingoa ina tangata the anointed one, wha ingoa Christians. O inaloa na amata whao ngā mai ai e tangata, ai ua whai mai ua whai ngoa ai whai mai wa, whai mai na ulua I ngoa whoi le au so o kerisiano, tu so o so o Iesu, wa sui le ngoa to Christians. O le whaafita ulila, peo no whai atu, o le upu Christians lei po o le taimi lea, wa se fulu tasi tau sanga talu o naru ese Iesu malaulangi. Le tupu ele tala lea 11 years talu ona after Jesus walked on the earth e tupu lo le mele nei tu sai le ifa onga ina la le upu mai le stonu futa stausanga ele ifa ingoa ina onia oni Christians na fa ino o so disciples believers that disciple o winga la upu ye ese amen. Ese ile taimi le nei to tonu le ekalesia ua to atele kerisiano ai le eini so. Too many Christians, no disciple. O le disciple o lona winga apprentice ia po le tangata fo ilele muli. Amen. O le tangata muli ya Iesu, tangata e pei o Iesu, o so o Iesu, e pei o Iesu. Amen. O le winga na le upu disciple. Ai tango nei wha o ngā upu e lua si kakango fila e whai le test le wingola utala wa ese le kerisiano le teimine nei ese le meta o le so. So let's put ourselves po o tātou mo I alau I kerisiano like Christ. For example, for mai tala les kerisiano, for mai o a o le kerisiano ia ai pulea o le whai ngolo o lo wala. I'm a Christian kan o te anu lotu. Okay, it makes sense la pe a whai tala whai kerisiano. Tātou whai ala tala na o a o le kerisiano ai pulea ule olo te olai. It makes sense. Tato mai lefa o ngale upu so. O a ore so o Iesu, ai pulea ule olo te olai. Ele make sense. Mai, ele mawhai ona efa mai o ore so o Iesu, ai pulea ule olo te olai. Weva ailale ese ngo wingo upu e lua. You can be a Christian, but you're not a disciple. Ele o oe o se tangata o FAAOLA ina. Because ole Christian mo ia. Peo no whai atu ole ngoa Christians na le whaatonu na tā ua tutonu le whenga inga fau o le tā ua ina mua lea e na whai ngoa I tangata heathens po tangata whaapau tangata o le atua. Amen. O lea lai tātu te whao ngā ina le upu Christians. Ai ia e loa. E iei le mea ta o le disciple. E le tutusa. Amen. Ono le disciple, o le tangata e pei o Iesu. Amen. Hallelujah. So o le mea na tātou o tu ula tātou lungo le test, lungo le fua. Lena fo mai polo yo to tofo o to po o to yai le fo na to te le fa tua. Le la ka ko kofo. Pe sa o la ka ko nga ka fa ko. Amen. Hallelujah. I te tono na tu sia Roma, sfutasi. Roma se fulu, one of the popular verse. Ka ko e sir ke la fo le utali ina Iesu. O le fa pe yu fo mai. A fa e ta utino I lo ngutu
I le alii o Iesu ma talitonu I lou loto. Ua toe whaatuina mai o ia e le atua na ie ua oti e whaaola ina ai oe. Amen. O le foi upu lea, o le tala no foi mai a fai, e te tautino o lo ngutu, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, e le o fai mai the Savior Jesus. O le tele o tangata, o Iesu le whaola, ai le o se lato wali. Jesus, he's a Savior, but he's not a Lord. Amen. O le la tatua tu tatou lungo le fua. Pe sa o le tatou te whaatua tua. Po o Iesu le tatou whaola wa. O le peno whai atu. O Iesu, o le so o Iesu, e muli muli ya Iesu. Amen. Like Christ, a disciple. Amen. Peno whai atu. Wa tele Christiano, ai le ini so. Because Christian, o le upulau tele, o le walu le loku, whamai o le Christiano. La lai wha apeta ngata, ata ua o le Christiano, na e alu la i le langi. Amen. Whamai le tala aporo, koe kawa koe test. Aso uma test ai oi. Amen. E le na olau tau tinonga lai lo ngutu, e te ola, e te alu i le langi. Yeah. O i lato uma ea, e whaile Iesu mo lato ri, tu ore tu se mata yo. Amen. Ma tayo peno fai atu lea o hai maile anga o le atua ia tatou. Ma tayo o lona mata upu e lua tasi. Fai upu e lua valu anga I tua I le a. Fomai, peni a fa o tou, o le tasi tangata o Iesu le fetalai I, fomai o le tasi tangata e to o lua o na tali, wa alu atu ia I le unumatua, wa fa pe atu sole. I nā luia I le aso se I enga lue I lau utovine. O na tali mai ai lea o ia ua whaapea mai o te musu. Ai muli muli ane ua salamo ia ua alu. O nā alu atu ai lea o ia I le tasi ua whaapea fo I lana upu ia te ia. O na tali mai ai lea o ia ua whaapea mai lea li ie o te alu. A ua le alu lava ia. O ai ea so la ua na whaia le loto o lo la tama. O na la lātou whaapea mai ai lea I a te ia. O le uru matua. O na whaapea tu ai leo Iesu I a te I lātou. E moni o te whai atu I a te outou e mua atu te lona. Ma whawhine tālitane I a te outou I le mālo o le atua. A wāna sau Ioane I a te outou I le ala o le ami o tonu. Ai tau te le Italia. Ai tau te le Italia tonu I a te ia. A ua tali tonu I a te ia te lona ma whawhine talitane. Wa outou I loa foi. Ai le I muli muli o na salamo outou ina ia tali tonu ai I a te ia. Wa outou whai tau otu le I whata oto le whai Iesu I. E le na o le tau tinonga. E ima le mea tau o le whai. E le tali ina whai mai ea. Whai mai e le alu. Ai umai fonga wa alu faile mena mana o lonta ma yai fo le sia tali ina foi mai e alu ai umai fonga ele yalu fo mai le tala Iesu o ina faile fina ngalo le tua tali atu lo vaenga I o le na faia a e fai mai la o Iesu o I o le alii o lona winga fo mai tala Iesu ai se atu te vala au mai e te o le alii ai to te le faia me o te faia tu ai why you call me Lord Anta to fai tau foi matala ia Iesu I le aso lea. To tele fai mai e te au le ali ie. Ko akele ia la koe fai atu ia Iesu. Le ali ie nga mako fai le merenga mako fai le merenga. Ai matala Iesu ko kere I fai alo fina ngalo. To tele I fai. E le o fa apea la lo tau tinonga I lo ngutu o Iesu o I o le ali ma FAAOLA ina lo wanganga. O na ngata I le ngā. O lau tau tinonga, ai te le wha tinonga, mea le nai tau le pepelo. Ke o parasi si upu whawhai ngofia ngā mea. Ia, o lau tau tino ino Iesu o I o le alii, ai te le savali ai, mea la ngā ka o le pepelo. Ai tau tino ino Iesu o I o le alii, ma e savali e whaatai a te ia, ma whaino na whina ngalo, mea la nā tau le Kirisiano po le so o le nao Iesu. Amen. Tova ai le mea tau le so o. Whaatita inga. O au. Whaina ise si alu atu e whainga luenga. Whapela o le kamuta. O tangata la le alu atu.
o te tango whaila ngā ruenga, ma o tango whaasino le tangata le mati to olua, whaapea le whaingo ngā ruenga. E whaapea, tu so lewa o tango train le tangata lea, o le tangata la le ta o lea, apprentice, le tangata lea. Lea lai ko lengir ka ngaka lea, e umai fonga, wa peo au, peo au, iloa whaile ka muta. Ole wingala le tala Yesu, e whainu umalava maso, ia tātou peo Yesu. Amen. Ia whaapeo na tātou peo Yesu, e tā uala. Peno tano atu. Le aveo Yesu mafoi, ma li ma FAAOLA. Ilo tātou wola, molo tātou soifua. E le na o le tau tinonga, pe tātou te tau tino i o tātou ngutu. I o tātou whaia. I o tātou sāva vali ai, ia tusa malona fina ngalo. Amen. E leo i lātou umalai foi mai leali ie. A tātou wolola e tuu tātou i lungo le fua le na o whai atu ai, pe na o whai atu, o to o tele kirisiano, ai le aini so. I le amatanga o le ekalesia, na whai so o Yesu, o so. E o ma i Antioka le mere tano il tu se ngā luenga super tasi luas fum leono, na e tā uaina, na whai ngoa i tangata whaapau tangata o le atua, o kirisiano, o ina loa lana carry mai e tangata le upu Christians, na le whaatolu ana tā ua pena o whai atu, na te mo a olona tā ua muri, teimi mua lava na tā ua ai, se furu tasi tau sanga talu na umana savali Yesu le laulangi. Amen. O lona winga, e iai le mea ua sui. Amen. O le whanau nau ta inga la, o louto e wa aile leile tusipa ia, mana tua le whai mai o lea, ia tātou observe e tātou tilo. Amen. O le tātou to e wa aile le fiongo pa ia le tua pe o le whaata. Ma kako wa ai, po o tutusa le mea le whai e lau kirisiano, ma le fina ngalo le atua matala Yesu, ai se atu te whai mai e te au le ali, ai tau te le whai ale mea no whai atu e whai. O le wingo le upu a lii, o le master. Amen. O e te au na iai. A whai o Yesu ele o i o le ali o lo ainga, ele o i alau se ali. If he's not the Lord of your family, he's not the Lord at all. A whai ele o i o le ali o autupe, ele o i alau se ali. A whai fo ele o i o se ali i lau ngā ruenga, ele o i alau se ali. Ono le ali i mea uma. Ele fa pena o lau ngā ruenga malo ai ngā ali i ai o me lo kupe, o le ali i ai. Amen. If he is not the Lord of all, he is not the Lord at all. Ele o i alau se ali. O le mea le nā e tau whai tau le tuspa ia. O tau i lo e le tau la tau mai le kirisiano. There is a cost to be a disciple. Amen. E le tau e totongi. E le tangata e muli. E whaia. Amen. O le ola wha mamaina. E se le tahua. Pe no o mata mare foi upu le no o whai atu ai. Le no o au mai e tutono ngā ruenga. Fa mai ia wha mamai no lo loto fua tia ifo. Fa mai o te nau wha mai. Le loto fua tia ifo le vā o hau ma le atua. Ma le vā o hau matangata. O vahenga ia so o se kirisiano, ia eilo, whaafewhena mamare lua vā ma Yesu. Whai le mea lai whai mai Yesu. Wa e le usitai, o ngale anga lola i o lua vā. Amen. Sa orkala le sile inga nga. Sa koe whai kalo mea ai whamai kalo i fo o ilanga, le anga maa vā ma le atua. Ioi, o koa kere ka le anga la ko vā ma le atua sea. Ona o le upu kerisiano le teimi le nei, wa whai whaata alonga o vai. Wa kerisiano, ala lave pepelo. Kerisiano, ala lave ola whaaporiuri. Wa kerisiano, ala lave whai leanga sala. Wa talia ina la. Ma wa acceptinga, ona whai mai, ona o le message o le alofa. Yes, o le alofa, ta ure mea moni, o le tele o mātua e alofa e la tau whanau, mena e ala ina sasa. E sasa e mātua la tau whanau o le tau mawhai ono le alofa e pui, au ane tu e ngoi, au le pepelo, o le matua alofa la, e tau tala sao. Wa a le whasa oa, mea le nā wara inga tele le whawhita auri lau langi. Asea, he i whaia ngā ruenga mātua, o le alofa.
La sanga hoi me e lang kama le pengi le amakanga. For my, oh, he's cute. E pe a kango lang kama e fasil kama le si fo ile lo fo a fa kausanga. Bi o rola ia fo ngala vai ko kango lang kama fasil si. Sa fo mai e va ai le fasinga ile inga ela kama ai ma pe e fia ai. Ina ua fa solo fo ina matua tama titi wa lu a makalong kango fasis kangaka. Ma fa solo ko fasio kangaka. Ona le mali no la ia. Asea, lana encourage me la team ele o se matua lofa la matua na. O le matua alofa e va ai le future lam tama matango rota au file mea na. Fo mai o le o tu ulana sasa o le alofa o ye ilo natali. Amen. O le a tato mai na le tato o langa le taimile nei i le ola ke risiano o le wo sili ma le wo le lei ma le matua le lei ma tangata alofa fa ia tu sa o lava ia te oi ia lave ina lo wanganga. Amen. E tele o le o tu e fia la unga ine nisi ko inga maka upuia. Amen. Kau le launga lang ala unga o ke wakangaka. O ke wakaka me le kalesia. Misi nga se lengi o nga. Fa moi moi. Pe o misi nga Sharon. Ai. Fa fela. La ai nga unga ula le Sharon. Ai fa fele olo na tangata ai alu se ori. Ke wa luak fo matala Yesu. To a tele e fai mai leali e. Ai la to tele fai alo finangalo. Ile aso lea. O lai tala noi ke risiano. Kangaka lo loku. Tangata o lai vivi. A fe punga oka se maurulunga. A sisiva oka se makaukia. Fe ka ngisi. O tangata na lai tala noi ai. Ai fa mertala Yesu. To te fai mai e te au le ali. Ai kukere fai a me te fai atu ai. A fai ele o li Yesu ilo. Ola toi fa mertala Apollo. Toi koe kanga koe kukasia oi lunga test. Fuma ia tautou fo tofo. Ia te outou. Pe sa o ngai ko ke wha kua. Amen. Ia kako koe kofo. Ia po le kako ke le wha tua. Ina inge eise si ke ua mao fo le o kelo langa amen male. Ai le pasi. Amen. Tato e foi tua tato tu sidna. Mo lua korinito. Amen. Lua koe ni toro no mata upa se fultolu. Foi upa 5. Foi mai i nā tofo ia outou i a te outou. Pa ua outou i le wha tua. I nā su e i fo ia i a te outou. Pe tau te lei loa ea o outou loto ua i to tonu i a te outou o Yesu ke riso. Amen. Io tātou su e. Pe sa o le i to tonu i a te tātou ke riso. Ona o le tangata mi o tonu po le tangata o le atua e se le tāu o le mea le tano e le fionga pa ia le atua mo i tātou e le tāu ona tātou whaia le angasala mo la i le angasala to o le mua Ioane watu se ata lea koe kulei e tuai o le neiva yaso e te mawhau i lana upu whai upu e 5 e whaasolo ana i le iwa 5 solo i leiva. Amen. Hallelujah. Fa mai foi upu 5. Si ai lai tumo mua tua. Hallelujah. Fa mai ua outou i loa foi na faalia o ia ina ia ave e sehina e ia tātou angasala. Ele o ia te ia foi se angasala. Ele angasala se tasi o e tu mau ia te ia o se angasala ua leva ai o ia ia te ia, ua leiloa foi o ia e ia. Le whana aue, auana i whaase se tasi ia te outou, o le whai le ami o tonu, o le ami o tonu lea, whaapei o na ami o tonu o ia. O le whai le angasala, mai le ti Apollo lava ia, awa ua angasala le ti Apollo taunu le amatanga, o le mea lea lava, o le mea lava lea, na whaalia mai ai le alo le atua, ina ia wha umatia e ia ngā luenga ale ti Apollo. Fo mai la ia whaupa iwa, o i lātou uma o e ua whanau mai i le atua, lātou te le whaia le angasala. To e whaalongo. O i lātou uma o e ua whanau mai i le atua, lātou te le whaia le angasala. Awa o lo o tū mau i to tonu ia te lātou lana fua, e le mawhai foi o nā angasala, awa ua whanau mai i lātou i le atua. O le tangata la lea ke risiano, I lungo le test,
e le tatau ona angasala. E le whaapea la o whai ako e kako ke le angasala ona whamaritu spaia. Le se tangata ami o tonu e angasala. The point is, e le whaapea o loutou mawhai e te angasala ona e whaamawalalo lea. No. O le point, ia e tau mawhai e te ola mama a e angasala. When you sin, ia e whaamawalalo. Amen. Ai le o le tau mawhai e sin, ona whaamawalalo la ia. Two different ideas. O le toa tele lai tu tonu le teimire nei, o lai wola, whaaleanganga, o lai tau mawhai e angasala, ai whaamoe moe le alofa tu noa. Whaamawalalo la ia. Angasala, whaamawalalo, angasala, whaamawalalo. Ele o ia lao se atua, ele o Yesu, ele o ia o se atua i le o lango natangata, he's not the Lord. Amen. A whai o oio le ata, li ima le whawhino le atua, le te mafuta mai. Hey, usi tai le fionga pa ia le atua, whaila na upu, a whamai e te whaamawalalo, whaamawalalo. A whamai te tatalo. Wā, whaai whamai tātou te whaai ina ia a vea i tātou mā. Fōlinga whaai o Yesu i le o langa le nei. Amen. E le mui Yesu. Amen. E ami o tonu Yesu. Amen. E whaamalia ina Yesu lona tamā. O le fesili, e akaua. O tā whaamalia ina le atua. O a vea Yesu mātua i lo soifua mo lo ola. Is he the Lord or he just a savior? O Yesu wana o se FAAOLA ia te oe po o ia fo o le alii. A o mai le whaamasinonga. O i lato umana talia Yesu ma muli a te i. O lato na la vea ina. Fumata lusupai o lato tu mau e o le unga. O lo muli a Yesu. O tangata umalave muli a te ia. O tangata e whaatua ia te ia. E loa lo whaatua i au ngā luenga e whai. E le mawhai ona e whamai te whaatua ia Yesu. Ai ese au ngā luenga, ai ese au mea la e whai. O mea la nāta o le pepelo. Amen. O lo whai mai te alu e whai. Ai te le whaia. Amen. Wo e confess, you are my Lord. Ai te le o olai o lo Lord. Amen. O le Christiano la po o Christian in the modern church now, i le teimina nei tono e kalesia, wo fia e lolotu, fo fia alanga o Yesu o yo le FAAOLA. Ai le fia alanga o Yesu o yo le alii. O Yesu la, o yo le alii. E mua alii Yesu. Amen. O yo le Lord. Na sau la lo Lord, e sau la vea ia tu oi. Ai a whaila e umale o langa mutu for tali tu spa ia whamai e le ulangia le atua. Yeah, whamai God is not mocked, e le ulangia le atua. E le whape te whaimai Yesu o oi o lo FAAOLA, ai ese le o langa ki o lai, ai a o te mia umale o langa, nga e koe saula ia, Yesu. Nga latu no la ia keimi nga whamai lo Yesu, to a tele e whaimai e te au le aso lea, le ali ie, ai o te whaiatu te le iroa. Ono la uwa henga na. Le vaenga le confess le amatanga le ali ie. Ai ese le olanga ya lu olai. Alai loku ya sauma. Fo me ya ono la to Cristiano. O Cristiano masoo ele tutusa. Are you a disciple? Fo me tala Yesu yo to wo faino umalava masoo. Papa tiso atu le twa for tamale alo malanga pa ia. Amen. O oyo le so o Yesu. Ia e pei o Yesu, leo langa o Yesu. Tātou te whaatai a Yesu. Amen. Tātou te whaatai a Yesu. For mai ia tangia mai Yesu ia te tātou. We are the walking Bible. Mea nara ina tātou whaitau o tuspa ia. Inga i o kākou sāwa wali e whaile mea la ia liu tino mai le upu. Amen. O Yesu sai le anganga na liu tino tangata. Amen. Whaape nā whoila o le upu wanga ongi text lei lungo pepa. A e kango lai whaitau tu tonu ia te oi. O na liu tino la i o le upu. Asia, o vai kona kakala usawali mai. Man, whaungara kakala le. Man, le ora kakala le upu o le tua. You are a walking Bible. Amen. O le mea lana e tahu ai. O Yesu ele o ia wana ele na o se FAAOLA. Amen. Toi siaki oi. Toi tu oi lungo le fua na fo mertala paulo tofo pe sa o ngai ki le fa kua. A o ka e au nga ngi ko kofo oi po sa o lete o so o Yesu. Pe o se kirisiango pe o le melo kirisiango ke mingi. You know.
pe no fai atu. O le whaonga ino upu i e lua, o lai te le o le misinterpretation nei tutonu. O le upu Christians, ma le upu disciple. Fa mai la isi o Christians o disciple lava, no. Ia ua ia, i tutonu le tuspa ia, o Christians la ia po o tangata o no le upu Christian na whaona e tangata whaapau e whaingoa ai tātou, o le alau tātou whaonga ina le teimi nei, ai o le amatanga ma ia ia le sifuru tastau sanga talu, o le upu disciple na whaonga o so o Yesu. Amen. Tangata e pei o Yesu like Christ. Amen. So, e tā ua la le. Ne vaengal na. Sa ua lo i loa. Ko siaki oe. Po o sa o le Yesu ngai ke muli ai. Po o avea Yesu ma li ima FAAOLA i lo soifua. A fai o e fia talia Yesu e avea ma li ima FAAOLA i lo wola mo lo soifua. Lau fai e talo mo oe. Amen. Te talia ai Yesu ai o le nā tau tinonga e iai le tau i tua. O le tau la le nā e te muli ai lo matai. Wai le mawhaina e mai o Yesu o lo matai po o lo alii a lai te whaia le anga sala po lai te muli ia i le ti Apollo wa o ti Apollo foi o lai ai lana whanau. Mena e matala tu spa i matala Yesu o le tau tamari ti Apollo lai tala noi tangata vo i ele au kusi upu mara whara saio lau pipelo fo me la ia o le tau tamari ti Apollo e le mawhaila na e mai o Yesu o lo wali i mano FAAOLA a lai te muli o le i le kamara si o vaenga la lono inga e le tau tutongi o le a ia ola whaapa ia ina ia mama oe i lumo o le atua lo tangata fuatia ifo ia mama lo wanganga mama lo tangata le vā oe ma le atua ma le vā oe mauso a tangata. Amen. Au whare talo le whaore tanga. Te whata i mai ai i le nei tūla. Te a e fia talia ina Yesu e a vea mali. Amen. Talia Yesu e a vea mali. Toi tu oi lunga le test po o sao o Yesu le alii. Amen. Amen. O le upo le atua fo mai e a o ao e a o ai e eile mea ta o le o inga. A o ai mele tu e te tatou. Awa kako ke fei kai. Wa o ke loa anga loku Yesu ko kongo se loku ke mingei. Wa ai wa ave le silo makua e ave fa masingonga le fai upu marosi. Wa o mele ngi kanga ka sole. O lo kwa ma kangi aso. Ma keva. Ai ole upu ai le tua. E fa sa o lo to e fu mai ai lo le mea moni. Fa sa o lo to le mea moni. Amen. The truth will set you free. Amen. I love you guys. Te lo fai atoi. Lo no ta inga. Ia o mai le aso lea. Awa ni whaapea mai Yesu ia te oi. Fa mai to tele na fai mai leli ia no. Ia e luatu e fa mai. Well done. E latu e fa mai. Well done my son. Welcome. Amen. Hallelujah. Ia latu e whaafeloa i mai oi Yesu ile well done. Amen. Nei lolo watu ai fa matala Yesu wa sao. Que la coisa pe mai angel wa sao ele sao me foi. So o Yesu la o ia o le ali ko siaki oi po o ia o le ali o lo wola a ve Yesu ma ali lo wola no winga o ia o le ali o lau ta vale o le ali o lo fale o le ali o me umale nei e te fa mua o ia you put him first o ia o lo master e te muli ai. Amen. O le mea foi la na a o ina e ola ina le olanga. E te tau mawhai e ola wha ma le vao o e molo watua sea. O lo matai le na le te wha malia i ai. You try to please your master. Amen. Whamei le whaina e au auna ni atua se lua. E le mawhaina e tala noa mai o Yesu lea. A lai te au auna le ti Apollo. Nga o ola i le iunga. Nga e koe saula i koe kamwhai koe wha apele Yesu. E le ulangia le atua. A whaiwa e fili nei. Te talia Yesu e vea mali i ma FAAOLA o lona winga e iai le tau e te tutongina. O lea, a vea oe ma tangata e muli a Yesu. Be a disciple of the Lord. Live like him. Ola e pei oia. Le tua le matuto mawhata i tai mai upo talo nei pefeu e fia talia Yesu e a vea mali i ma FAAOLA i lo soifua. Le tua lo matuto mawa o whaalongo i le upu na e fe talai e te le tulia i la hatou o e vala au atu i hate oe. Ua o talitonu i lo loto, ma o tautino i lo ngutu o Yesu Keriso, wa e toi whatu maina ye uoti. Ua o filifili e a vea o ia
mali'i ma FAAOLA i lo nei ola. O te whaafetai lau FAAOLA tanga mo au, whaafetai lau whaamanga longo wanga sala ala i le toto Yesu, wa outalia ina o ia i le whaatutua, i le suafa manu malo Yesu Keriso, o le mavala au tuai nei. Amene ma amene. O le tatalo le na, it's not just a prayer. Amen. O le na ua e tautino Yesu, mai lo loto, o oe o lo wali. E ai la maranga luenga te whaia, pēno taua, e le ulangia le atua. If he is not the Lord of all, he is not the Lord at all. O i o le atua o mea uma o lo tātou wola, mo lo tātou Yesu, mo tātou soifua. Wha mua mua Yesu leva yaso sa moa. Iai le anga le lei o le atua ia te outou. Ia pui pui malavea i le atua ia te outou. O mea umalava ia e ola e wha amalia le atua. O Yesu o ia o lo wali. He's your Lord. Lord, he's our Lord. Amen. Tātou au au nei le tātou atua, tātou master. Amen. Whaafoi inga i le atua, ono le suafa manu malo Yesu Keriso. Le tua mātou ta mawhafta i lo upu. Whaapeona e awao o aim whaatonu mai i ate i mātou. Ia awane i ngau, ia pēma i maulo mātou wola tāmo, mo lo mātou wola tau mawhai. Ai le whaamalia ina oi. Ni o mātou maua luma i o mātou mea e whai, ai mātou atu i le aso. Ai mātou whaapea atu na mātou alanga leali ia na mātou whaamalo lo mai, tuturi te moni e whai mai te leiloi mātou isea. Ono lo mātou whaia mat mātou sori tu la fono, ma mātou wola i leanga salata mā. Whaamangalo mai o mātou se, yo luma, whaamaua lalo yo luma, i le vāo i mātou malau fio, ma le vāo i mātou mauso ata. Ngata whaamanuia i au auna, whaamanuia i e kālesia oma, whaamanuia i lau whanau i ho o atu. Lau upu o lātou loto, ia whaafoi le vi inga ia te oe, ono suafa o Yesu Keriso, o le mawala au tuai nei. Amene, amene. Samoa, whaamanuia le atua i o tau loto, whaamanuia le atua ia te o tau, ia tatala i le atua lau whalongo alu nei vai aso, whamatala a Paulo, toi tofo oe ia te oe, test yourself, whamai te tango tofo, po o sao o nai e te le whaatua tua. If not, o nārai te wheo. Lona winga, toi siaki le Yesu nei tonu ia te oe, pe yo wingo Yesu nei tonu, toi au maila le tusi, pe no whaeto tusi pa ior whaata, koe kilkilo ai, ngai koe vaila ia, o kila au i le mea lea, kakaulang koe whai le mea lea, asea, o tātou, ia tātou whaataitai e pe o Yesu, toi whai tauru tusi a ngā ruenga, me e vaile ngā lua o le au soo, mana ngā lua o le nganga o le tu, o le fesiri, ai se au whaapea i le kāle sia teimi nei. God is not change, people change. E le whaapea ua sui le mana o le atua, pe ua le ise mana o le atua, no, ua ese le me ua focus e i tangata ma le kāle sia. Amen, ma Cristiano. Amen. Be a disciple. Amen, not just a Christian. Awani a via oi wanga o se ki disia ngovo i lele, e talia Yesu ai pule o le o le te o lai, no, i le mawhaila ana e whai o oil so, no winga te ola e whaamalia Yesu lo matai. So be a disciple. Whaamanuia le atua le nei vai aso. A via Yesu a li in FAAOLA i lo soifua. Kevin o luiva le nei. Alofa tele mo oe tātou whailoa i le aso. Lua tātou Bible study au ni emisia. I le a whaapea fuan tātou o ina ili fina ngālo le atua. Martem nei, whaafoi li vi inga soa fo Yesu Keriso. Amene ma amene. Se ua iloa, no finanga lo le alii. O ai se ua pule, faatasi ma oe.